Најпопуларната женска група Фрајле денеска е во Скопје и мое друштво во Без маска. Овој пат како тројка. Девојки, добре дојдовте. Добар дан. Боле вас нашли. Како вие сега кога сте пак тука? Sin noće smo stigle i tako smo dočekane na granici, carinici su nas prepoznali i Frajle, mi smo otvorile prozore, tako da je doček bio divan. I svaki put kada dođemo, vrlo rado se vraćam, uvek smo, eto, od početka, od granice smo sačekane divno, pa onda sve redom. Добро, се случува ли некогаш и на граница ве препознаат да речат запејте нешто? Pa ima, dešava se i to, ali ovaj sinoć je čovjek izašao iz kućice, ja moram da vas pozdravim, pa kako... Da ne budemo u kućici, nego da dođem do auta. Mislim, sve, nama se svašta dešava, naravno, mi smo uvek spremne za pesmu i za svirku i kogod da je naravno vesel, ako nam zatraži neko, šta, gde svirate, šta radite, tako da uvek smo pripremljene za pesmu. Причината за вашето доаѓање во Скопје е големиот концерт кој што ќе го одржите ова лето. Ќе ми кажете ли нешто повеќе за тоа? 18. juna ćemo biti ovde u Skoplju na Platou makedonske opere i baleta. Spremamo se i jedva čekamo naravno makedonsku publiku. Ona nas uvek prigrli, zagrli, zapeva se nama, pojača naš taj višeglas. Divno plešete, nasmijana lica, ne znam, savršena publika, savršenu publiku imamo. Вие кажавте дека сте стигнале ноќеска во Скопје. Минатиот пат кога го правевме интервјуто, пред да дојдете кај нас во студио, рековте бевме во старата чаршија и на часта многу убава баклава. Тогаш мислам дека Невена и Наташа биле на баклава. Дали може веќе имате време вој пат да однесете и Јелена да види? Да проба таа македонска баклава. Да, веќе смо ми размишljale kao šta ćemo sada kada završimo i šta ćemo sad. Istina, Jelena uvek je na nekoj nekom dijeti, režimu ishrane i tako. Znate, ja sam onako slobodnog duha, pošto se tiče i hrane. I istina, mi kad dođemo kod vas, hrana je odlična. Mislim da to svi vrlo dobro znaju, da u Makedoniji se dobro peva, pleše i izvrsno jede. Sad malo kao vodimo računa o slatkom. Ide leto. Ali mislim da ćemo se vratiti na neki slatkiš, pogotovo na baklavu. Sad, da li će Jelena jesti to, evo sad to morate vidjeti. Ja ću da preskočim, meni mogu tikvice, evo povrće, pošto drugačiji je ukus, kod vas je puno sunca i onda je to povrće. Da, ja obožavam takve poslastice. Ajvar. Невена, ти минатиот пат ми кажа, јас секогаш кога доаѓам во турска чаршија се купувам по некој шешир, заради тоа што тука имате. Дали може би ќе отидеш и тоа да побараш, да си ја подновиш колекцијата? Истина, ми смо sad pričali, ja volim da napravim jednu tu šetnju. Inače imam, ajde kažem, običaj, gde god da sam u kom gradu, volim da odem u stari deo grada i da onda osetim duh tog grada takav kakav je iz te srži i to mi je neko, volim tu da popijem kafu, da pojedem neki slatkiš. Naravno, imam jako puno šešira, volim i šešire, kape, kačkete, one moskovljanke i tako. I onda sam našla baš u Skoplju jedno mesto gde sve ručno, to sve prave, onako po starinski, tako da možda ću uzeti ide leto, možda neki letnji, onako, neki letnju kapicu. Da, što imamo novata ponuda. Da imam nešto novo, jer ima jako lepih stvari da se nađe. Вие сте многу често во Македонија, меѓутоа, колку повеќе од 10 години доаѓате и настапувате тука. Дали во цело ова време додека доаѓавте, настапувате, имате свирки, успеавте да запознаете луѓе за кои што можете да кажете дека сте ваши пријатели и со кои што сакате да поминувате време обавезно кога ќе стигнете во Скопје или во било кој друг град, да испиете некое кафе, да поразговарате? Da, naravno. Pa mislim, naš način života i naš posao je takav da vas uvek put tako i vodi i tako vam piše knjigu kao naša Jelena, da ono što napravite, ona prijateljstva na tom putovanju, to su najlepše stvari. Jer to je naš način života i u bilo kom gradu da smo, najvažnija stvar su ljudi i uvek je to predivno kada dođete u neki grad i osjećate se dobro i kod kuće i znate koga ćete nazvati, s kim ćete otići na ručak ili neku šetnju ili koga ćete pozvati na nastup.
mislim da je to najveća vrednost i, kako kažem, i možda ljudi nisu spremni na to, oni koji žive u samo jednom gradu, a mi smo uvek otvorene i to je čar ovog života, da stalno nekog novog upoznaš, nikada ne znaš s kim ćeš da klikneš i šta će da se desi, različite ljude srećeš, različite inspiracije dobiješ za pisanje i uopšte te neke priče su drugačije i to je nešto što je fenomenalno, uvek te osveži, nije sad smo u Skoplju i nikad ne znaš šta ćeš novo da čuješ, uvek neke zanimljivosti, nekog novog sretneš i tako. Tako da to je predivno i naravno u Skoplju imamo i u Makedoniji, širom Makedonije imamo prijatelje, ljude koje nas vole, gde smo prodošle i tako. Меѓутоа, вас лично во Македонија ви се случи љубов. Минатиот пат ми каже дека си имала дечко од Македонија. Дали покрајот на таа врска ви се случило некогаш да дојде на свирка, на настап, да се видите или bilo davno i završilo? Pa pravo da vam kažem, ovaj momak je bio baš dosta uporan. Upoznali smo se naravno na našem nastupu, kako drugačije, kad sam, mislim, ja stalo sam na nastupu. Pustilo ga je obezbeđenje. Ali evo, mogu i da kažem, on nije jedini momak koji je Makedonac moj bio, ja sam imala čak, mislim, 3 momka koji su Makedonac, da. Znači, dobri se Makedonac. Da, jeste, tako da ja očigledno je nešto me tu jako privlači, jako su mi divni Makedonci, pravi su, onako topli su muškarci, vrlo je to retko da se sretnu nežni i topli muškarci. Malo su ovi novosađani su malo onako, možda hladniji, ali meni se eto dopada to baš da se kod njih ovde kod vas vidi to da nekako jako vole pravu tu žensku energiju, tu ženstvenost, možda čak i ovako mene, ne plepoše se ovako mene, malo sam onako i oštra i visoka i šta ja znam, ali umeju da prepoznaju pravu ženu. Како стоите вие на љубовно поле? Зашто мене гледа? Да прашам, каква е ситуацијата со Холандија? Минатиот пат рече, дечко од Холандија, врска на далечина, дека тешко оди. Da, to je bilo na daljinu, ali ja moram da kažem da ja ni ne znam mislim, mi smo stalno na putu, ja ni nemam drugačije veze nego online, ali ovo je bilo specifično zato što nismo mogli da dođemo jedan do drugog. I kada se to sve malo smirilo i dalje nismo mogli da dođemo jedan do drugog i to je kod mene već bilo kraj. Zato što smatram, bez obzira na daljinu, ne postoji to što može da zaustavi ljubav. I to je moja definicija i ako toga nema, to je to. Tako da, s obzirom da je prolet, sad je prošlo, eto, godinu i više dana, proleće je nešto se krčka, puna sam inspiracije, samo ću to da kažem. Baš mi je milo. Da. Neven? Što da vam kažem? Stabilna je. Ona je stabilna. Da, pa ljubav, što se tiče ljubavi, ja da kucam, ja sam super, ja sam skroz zadovoljna. Čuknivo drvo. Ja sam skroz zadovoljna i nekako, ljubav je već ta inspiracija stvarno. I istina, to što su cure rekle, naša profesija i naš posao jeste da je jako zahtevan i veze na daljinu i mi jako puno putujemo, pogotovo što žena na putu, nekako ovo je muški posao. Baš smo nešto pričale nedavno, muški je posao, da ste stalno na putu, da vas neko čeka kod kuće i tako dalje, jeste zahtevno, ali nije nemoguće i treba jako puno, naravno, strpljenja, ali kad je ljubav tu... Ja sam imala momka pilota i mi smo brojali kilometre. Znači, vazdušne, naravno, i ja sam ga prešla u kilometrima. Znači, mi što se tiče naših Frajlomobila i što se tiče Frajle Airlines, koliko smo mi to prešli, ja sam ga, nije mogao uopšte da nas stigne. Pa dobro, znate li koliko pominuvate kilometri mesečno ili godišnje? Nedeljno je bilo, ja sam baš u knjizi to i opisala, nedeljno je znalo da bude i preko 2000 kilometara. I više. Tako da je i više, ali ajde u nekom prosjeku to je stvarno mnogo i da bismo stigli do naše publike, da bismo stigli do ljudi, sve ono što se kaže da obiđemo, tako da jeste to neki naš posao koji zahteva onda i odmor, ali navikle smo valjda na taj takav život. Mi smo, jedno mi je bilo, jako interesantno, na društvenim mrežama smo objavile da smo u jednom gradu, pa smo ustale jako rano, došli na jutarnji program u nekom sasvim drugom gradu i predveče smo bile u 3. gradu. To su 3 države bile, da. Neko je bio na tom koncertu, fanovi su bili i kaže,
mi smo gledali na društvenim mrežama, doćete vi uopšte doći, jer smo videli da ste u jutarnjem programu koji je u gradu koji je udaljen satima. I kao mi smo mislili, ovo je nemoguće, i ljudi su onako bili u šoku, kao kako je moguće da u jednom danu budete na 3 različite lokacije, ali mislim da eto, velika predanost i velika ljubav, eto čini. Ne lažiramo te podatke, oni misle kao ja sad postaviš pa si tu, mi smo stvarno u tim gradovima dešavalo se 4 granice da pređemo za jedan dan. Da. Сега веќе настапувате во малку поинаков состав, без Марија. Како изгледаат Фрајле како тројка? Како изгледа вашето секојдневие? Ja kažem, sad je Neveni jako se osjeća posebno jer je ona u sredini. Pošto sad svira gitaru, a Jeca i ja smo vrlo dinamične i nemirne, i tako da je malo Neveni sad nezgodno. Ali ono što je novo i što će sigurno da pozdravi, ja mislim, makedonska publika, to je da smo ustale sa stolice. Konačno. Da, konačno. Znači, prvih nekoliko pesama smo naravno zadržali taj naš imidž, po čemu smo prepoznatljivi da sedimo, nekih, recimo, prvih 7 pesama, i nakon toga se stolice sklanjaju i onda smo nastri. Да, заради тоа што како е вие да седите цело време додека публиката игра, не ве Да, evo ne znamo ni mi. Ni mi sad ne znamo, čak smo postavili pitanje kako je moguće da smo mi toliko dugo, da smo mi 12 godina sedele i jednostavno ni nama nije, jer sad je nekako, došlo je prirodno. Mi to nismo ništa niti isplanirale, niti bilo šta, nego kad je se desio prvi taj, kažem, koncert posle pauze i nastupali smo kao trojka, mi smo samo odjednom na istoj pesmi ustale i krenule da džuskamo. Bez ikakvog dogovora. To je došlo sasvim prirodno, pogotovo imamo jedan onako veliki bećarski deo u repertoaru koji mi zovemo, to su čardaši. To su ti brzi ritmovi koji nekako apsolutno ne dozvoljava, i mi smo samo kao, ne razumemo zašto smo sedeli i ustali smo i krenuli smo da džuskamo. Tako da je to fenomenalno. Mislim da je energija koju smo mi nekako imale dok smo sedele, naravno bila prisutna, publika to osetila daleko od toga, a ovo je sad kao neka nadogradnja svega, i neka euforija. Tako mislim da je to super, i sad radimo malo i na nekoj koreografiji, volimo mi naravno jako da se šalimo, tu publika zna, i da imamo neku koreografiju koja nije toliko zahtevna, ali je super scenska, i mislim da će to biti onako pun pogodak. Јас не бев на вашиот концерт во Охрид минатото лето, меѓутоа од видеата што ги видов, таму било вистинско лудило се случувало на концертот. Вие на крај дури станавте и се поклонивте пред публиката и од поздравивте. Дали е тоа можеби еден од оние моменти што ве полнат со емоции, што ги памтите, што ги прераскажувате после тоа? Jeste. Mi smo, kad smo završile koncert, mi smo prošetale dole da bismo pozdravile sve ljude, jer stvarno bilo nam je teško ove protekle 2 godine kada nismo imali nastupe, i jednostavno nas je to možda negde onako, možda nam je trebalo malo da se odmorimo i tako, ali bilo nam je teško bez ljudi, bez nastupa, bez koncerata, i to nama nije prirodno. I mislim da smo možda čak i bile malo onako i jako uzbuđene što smo konačno počele sa nastupima i da je došao toliki broj ljudi na naš koncert. Isto sad smo imali veliki koncert i u Osijeku i u Hrvatskoj. Konačno smo se vratile, prosto ne možemo ni da verujemo da smo ponovo krenule i da je tako. Дали се тргнати мерките на концертите и дали сега конечно можете вистински пред публика да излезете? Jeste. Sad je, hvala Bogu da je tako, da ljudi ne nose više maske i naravno da su svi zdravi, da su svi dobro. Mislim da je to onako jedna velika lekcija se desila svima, da možda se ljudi malo i probude, da vide koliko znači ti koncerti, muzika, radost, veselje, da nekog možete dodirnete, da ga zagrlite. Opet na koncertima je uvijek neka gužva, pa se neko onako i očešeš i sve, i to je nešto što je nama prirodno. I mislim da je to neki naši zadatak, nas muzičara. One me stalno zezaju, ja znam da zaplačem na bini. Ja to ne mogu da kontrolišem. To je toliki naboj emocija. Desi nam se kada bend prvo kreće i onda mi izlazimo na binu na sam početak koncerta. Meni se dešava kao da imam neki vetar koji strašno duva taj proboj neke pozitivne energije. Kad čujete ono kad čujete jej, taj aplauz.
jedva sednemo na te stolice od te energije, desi nam se da se tresemo, koliko je tu ljubavi, koliko je emocija. Ja sam baš sad i u Osijeku, trudim se stvarno da ne plačem, ali ne mogu, ja ne mogu, meni sve tu stoji, ne mogu uopšte te emocije da zadržim. Izašla je naša nova pesma u decembru, ovaj koncert je bio znači 2,5 meseca nakon toga, ljudi su pevali od prve do poslednje reči. I ja sam počela da plačem prosto i taj povratak na scenu, sav taj naboj emocija, to ne može niko da doživi. Ja bih voljela stvarno svaki čovek toliko ljubav da doživi. Vi dajete ljubav, ali ona se nama vraća u nenormalnim količinama. Mene lično ruši sa stolice, to je nenormalno. Mi se na taj način punimo i stvarno hvala svima jer imamo publiku koja nas obožava i koja nas prati. Imamo čak sad ljude koji, desilo se isto da smo vidjeli autobuse, kakvi su sad autobusi, ljudi da dolaze na naše koncerte, ljudi izlaze iz autobusa iz drugih gradova, se organizuju. Nama je to stvarno predivno i zahvalne smo publici što nas verno prati i što smo mi negde u njihovim trenucima i radosti, možda i neke tuge, u svim životnim situacijama muzikom tu. I oni nama to tim aplauzima vraćaju. Tako da je to beskrajna uzajamna ljubav koju, eto, hvala Bogu pa su krenuli koncerti što je Nataša rekla, pa idemo sad dalje. Колку од тие емоции што ги чувствувате на концертите или од емоциите што ги имате доживеано во Македонија се пренесени во книгата Како стана фрајла? O, pa da. Pogotovo tamo u onom delu gde su avanture. Значи, пишувате за приватниот живот? Ima Во книгата svašta, Da. Ja mislim da sam najmanje i pisala o koncertima. Zato što nema tu šta, mi izađemo na binu, pevamo, te emocije jesu opisane, ali ja mislim da je 90% knjige se radi iza kulisa. Znači prvo kako sam postala frajla, kako smo mi došli uopšte do toga, kako smo se skupile, koje su naše biografije pre frajli, da ljudi vide da koji je trud i radi onaj prvi čas i klavira, gitare, prvi čas pevanja se važi sada. Jer njima je sad, oni vide 2 sata nastupa i oni kažu pa vi znate da pevate, vama to lako ide. A u stvari koliko je truda, rada, vežbe i ono što bih ja napomenula u kakvim smo situacijama bili, imate avanturu i 1 sendvič za 4 frajle. Kada smo mi poslednji dinar dale za gorivo i ostalo nam je za 1 sendvič, bile smo gladne, vraćale smo se kući, sve smo uložile u to, u naš posao, ali smo onda imale samo za 1 sendvič koji smo podelili na 4 dela. I neke prepreke koje su normalne da se dešavaju, mi smo onako, ma neće to nas ništa zaustaviti. I dan danas verujte da postoje prepreke, samo naravno ne damo mi to da se vidi kao i u vašem poslu, vi ste uvek nasmejani ispred kamera, ali nije to uvek tako. Znači ona druga strana medalje, mislim da će ohrabriti ljude da prva prepreka, pa to nije prepreka, pa tek smo počeli, pa to je samo prvi stepenik. Ako stvarno to želite da ostvarite, verujte mi, to je put do uspeha. Tako da će se i nasmejati, možda i zaplakati. Iz srca mi je izašla ova knjiga i stvarno je tako bilo. I što Nevena je baš juče spomenula, mnoge stvari ljudi ne veruju da se desila, ali nama su se čuda dešavala. Kada ste toliko uporni, nama su se čuda dešavala. Eto, pročitat ćete pa ćete... A imam isto jedna rečenica, inače smo bile dosta vredne, puno smo materijala snimile sad u ovom prethodnom periodu, napisalo se dosta pesama i uradili smo jedan dokumentarni film sa našom prijateljicom, Aleksandrom Šonjom, Klasika Nova, i ne znam sad tačno gde će se naći film, ali dokumentarni film je o nama. Znači, naskoro će možda... Jeste, da, prvi je deo. I Nevena je baš rekla jednu rečenicu, a to je nije uspeh samo uspeh i aplauzi, nego ono kada padnete dole i kada neko kaže ne možeš, mene to ne zanima, ja neću da te angažujem, neću ovo, ali da to čuješ recimo 10 puta, a da 11. put neko kaže da ti pruži šansu. Znači, poenta jeste u tome da, nažalost, možda danas ljudi imaju tu neku percepciju da sve kao preko noći, pa sam sad ja postala ne. Da, vi работate naporno. Sve stvari koje su trajne i koje su definitivne i koje sadrže tu neku zaista pravu snagu samopouzdanja, mislim da su ljudi prošli svašta, ne da će nestane goriva, nemaš što da pojedeš, nemaš, mislim, jednostavno se boriš za to svoje, a imaš jednu viziju i jedan lepi cilj, neku, ajde kažem, misiju koju mi doživljavamo kao naš život i tu lepotu muzike koju proživljavamo.
da je to ono zašto mi to sve radimo. A znate šta je to važno? onda Mi je smo ne. izgradile same našu priču, nas nije sastavio menadžer. Da. Mi smo nekako možda od gore, Trgnete susema jeste, slučajno. to je bio susret i spoj i mi smo same napravile priču. Verujte mi, kada budete u nekim situacijama u životu na dnu, kad se nađete drugi put u životu, treći na dnu, pa vi ste tu već bili. To je ništa novo nije, vi ćete se podići lako i to u štiklama i opet ići tim putem jer ste i prvi put napravili taj put. Tako da, ja mislim da se za ove 2 godine ljudima svašta desilo, biznisi su otišli, svašta se i zdravstveno izdešavalo i u poslu i tako dalje, ali morate imati snage da nastavite i da kažete, ne, pa šta je ovo za mene? Možem ja se Ajde, povedem. ba to je ništa, to je samo jedna nova priča, da istražujemo koliko mi imamo snage, a boga mi, mišići su Radi tu, se. tako da samo napred. Нивена е тука со гитарата, јас знам дека вас ве тераат постојано да пеете. И вашата најнова песна Тамбураши, меѓутоа јас би сакала да слушнам нешто друго. Една од првите македонски песни што ги преработивте беше Во коси да ти спијам од Тоше. Може ли Јесте. барем рефренот? Ajde, Može, evo samo da ja se mi Samo naštimamo. da se ovde naštimamo. Во коси да ti spijam, do zora da te budam, za tebe ako treba, sve da izgubam. Во коси da ti spijam, bez prestan da te ljubam, od tvoje neže dobim, da izludam. Девојки, браво. Јас сакав да ве прашам, ете со многу емоции пеете, меѓутоа многу емоции ставивте во песната посветена на Балашевиќ, да направивте пред 1 година. Дали го познававте лично? Од каде дојдоа сите тие емоции што ги вложивте во стиховите? Poznavale smo, da, Đoleta smo poznavale, ali znali smo se iz Novog Sada i mi smo jako, to jest jako poštujemo njegov rad, njegovu muziku, on je naš muzički tata. A u isto smo ulici u Novom Mentor. Sadu. Mislim da je, evo ja mogu da kažem meni lično, slušam ga od malih nogu. Ja sam učila da sviram gitaru preko njegovih pesama, znate ono kao ne znate priču o Vasila Dačkom i onda tako sam učila da sviram gitaru i mislim da je njegova muzika duboko utkana u naše živote i u vrednostni sistem. On je i kroz pesme učio i kako se voli, i kako se živi, kako se piše, kako se stvara, kako se komponuje, tako dalje. Tako da nas je stvarno ta vest pogodila jako. I kako drugačije mi kao umetnice da kažemo hvala za sve ono stvarno što nam je ostavio, iako nam je velika čast što smo mogle da budemo u tom vremenu gde je on stvarao i da doživimo sve to, mi smo to uradile pesmom. I mlada jedna pesnikinja koja je tu iz okoline Novog Sada, ona je napisala jedno prozno delo koje smo zajedno mi sa njom oblikovale, napisale smo muziku i pesmu smo nazvale Panonskom mornaru. I posvetile smo njemu i ima taj stih, jedan kaže pesmom da život slavimo, u stvari da kroz muziku proslavimo sve to što je neko ostavio nama svima ovde danas. Девојки, јас ви благодарам што одвоивте време за денешниот разговор. Јас со нетрпение го чекам вашиот концерт во Скопје, мислам дека ќе бидам во прв ред да ве слушам вака. Naravno, dobrodošla. Naravno. Vidimo se onda 18. juna na platovu. Da, Opera i balet. na platovu, da, makedonskog opere Dođite i baleta. Dođite, spremile smo svašta nešto lepo i nove. Možemo da vas pozovemo pesmom jednim tamburašima. Da, Ajde. За крај, да. Za kraj. Dobro večer, stari dobri tamburaši, žena koja sama pije, to vas plaši, priđite, zvuk violine šapuće ime, laku noću reći vama, kada svane i još sve pesme naše nisu ispevane, a za kraj srce ne plati koliko
se.